odbery plus. Zakali jdeme točit. Ahoj. A díky za odbery za 100, díky, to je můj výkon na večí. Smete. Co to je schodí tvůj TikTok video? Tu hore, ne? Tam mám na ten... A lidi, všetko zaťaží, já můžu si teleportovat. Takže si dostal roboty. Musel mi dát report o začátku všetko. Já už jdem tam. Pač, tuž, Barčak, já mám iba 308 dia. Já mám 41 milionů. Co můžeš mi dát? To, já. No já nubo teďka. Kdybyste dali poslat gemy za Specimorátoru X2, No tak mali by me velo huge. Hej, kámo, to ne 4. Všetky by sme skoro pokupili a rozdelili se na 3. 4 na 3 more. Hej. Tebe by ostal 1 a mě 3. Ne. Bo 4. 2 a 2. 2 plus 2 je 3. 4, 2 plus 2. Aha, takže 4. Hej, 4 plus 4 je 8. A keď dáš, ne, 2, A plus 2 je 4. A minus 2, 2, 2. Takže 2, 2 bude nemá tak hej. Úplně jak žírám. Tak. Chceš predať moju Maxku, moju vlastní moju Asi jdem do tréninku. To ty svaly, co já mám teraz, by si bar pasovali. Takže má 106. Časy o 106. Já samozřejmě jdem do jedničky. Zase. Havelbel, toto mi bar, toto. Já mám aj na druhém accountu, na Latinko 99, už mám ty Havelbel. Ten základný. A dostat si tam Robloxy? Ne. Jakže máš? Ten základní, to tu taky. Aha, to si jak získal? Z toho Game Passu tu. Vidíš? Můžu, Maďa? A můžeš robit úkoly. Taky věstičky sbírat. Jaký věc? A čo mi pošle tobě exkluzívku. A ukáž jaký vězdí? Tu. Jak tak robil. Jak tu, jak? Ty še robíš šalený jaboši rozpravdy. Rozpravdy, ne? Máš hvězdy. A tu si ukazuje trebalci 9. A ty máš ještě 8. Ještě jednu. Však ty noob tu. Ty budeš dlouho. A to jak mám robiť? Nevím, máš ťažit. Aha, takže každý to bude rýchlo. Pošlite mi exkluzívku, najspravím vajíčka, pošlem vám dajako... A jak mám Pošlem vám dajako huge. A jak mám být dobrý? Tak ťažit. Ale jak mám být dobrý? To já znám, jak normálně. Já bych sebe ušetřil. Já bych sebe ušetřil na Havelbor. A ušetřil by mi sebe. Já na nějaký vajíčka. Panu by ty huge. No hej, ale já sebe... 1,25% šance more na vyšší 2% na huge. Ale to já sebe nějak jsem otracoval, zbytočně. Lidi, plně mi obal na telefon. iPhoneový. Hej.
More, teraz patrz. Ja mam taką stejną full suprawę. To nie full supra. Hej, ja. Ja mam full suprawy. Ej, co to? Nie widzisz, jak się płaka i krótko, tak? Kilka robisz albo hit? To co mam ciaszyć? Tak? Powiedz do twojej, nie? O nie, bo do tej zakładni. To ja już mam tracę sport. Hej, Hej. ja już na 30 dzienniczki budę doraz. Ja na 30. Taką mam za podporu, że nam dała te odbiery. Na pornu. Ja miałem tak podłagę. Nie podpatrzę. Dała się pani youtubera. No, nie to pokiet. Hej. A on robi to ty co fake youtubery. No. No, a to ty. Nie. Ty mnie nie będziesz kopiować. Nie. Co robimy z polu w Karolelu? Ty jak się, który? Jaki? Wytworzymy sobie YouTube. A grę nazwa tylko Damianka. A tam możemy pełnić challenge. Tebe olisz strom. Hej. Uj, more. Na 20 000. A tam będziemy pytać bardzo lolejki, nie? O? Ja wypij mleko a wodę czystą. Ja idę do dołu. To minął. Mam ciepło. A ty mnie możesz sprzedać na wybór. A to jak się kupuje to ty masz? Albo ciebie by się teleportowało. Musi dać report wszystko znowu. Tak tutaj my ako tej hry są fajnie dobry, bo upewniam, że ich nie są od luszy. Co ma za co ukazać, a tu pójdę do shopu, a za to ticha wybór. Ten tu fialowy stał 600, a teraz dali Od kiedy stał 200? nie. Lebo teraz mi ukazało, że zrosili 600 Robluxu. Stoi 200 już Robluxu. Bo u mnie już ukazało, że stoi u 200. No mi kupił ten nowocniejszy, bo Zachód miał kupić tam. Ja boję, że to by się był
Ty bych dab. A kelo stojí? Ještě by toilet. Tenhle úbar, co já mám. Hej. Ale ten zase tu rychle. Já vím, ale tak. A jak to by jasně na sebe toiletu? No ty bača, že má nic viacej. Já tu asi má za for minut. Ja asi idem von. No dovidenia. Shut up, you little kids! A to co to farebné? Co znamená shut up? Ty malý kide. Shut up, you little kid. A na lidi pošla do kamery voda, takže... A jak? Nevím. Odvalně mi Toto přijde obal. hej, musíš vypnout stream, toto po hambovu. A pára, no, mi dal do říci telefon, ho umýval a mi pošla tu voda. Jak do ryci, čom? Ta neznám, a mi musel umýt a mi pošla tu voda. Čom si dal do ryci telefon? Promiňte lidi. Daj mi Peťa, noob. Ja budem profit a wyborny. No, Čom? a čím si nejde? Ty klameš. Tebe idzie dać. Patrz, no daj mi. Ten... Dáme, jenom jsem se čuvala, že D, A, M, I, kon. Nie, D-A-M-I. More, patrz, půjdeme na Havodbor. Ten się nie da, ten základně, vidíš iba ten, co... Wow. Aha, to je moja pista. O, dám ti dať, hej, že by si nebol taký, no. Co chceš? Ja jestem to, co mi daje, sam jestem. Dám ti potion. Dám ti knížku. No. Hej. Keď co zavolaj, čo sa tak smejete? Ja tu tady... Čo? Keď co volaj, No, jak si dám... No, dávame mu trading. Dáme mu to. Takže keby nemáš, To mám. máš, kelo. Nabídni svoju maximálku. 300. To je dobré. Jak si dám dát to, hej? Ale na to cenu, toto stojí... To začal kvartilion. Vidím zešet, ty krama. Ale ja sebe škod, ktorý Ja asi dám zrušiť trade. Díky. OK, aj tam mi dobrý kamo. Profilujte mi vajíčka, no já už idem do ďalšej toto. Kamo, však je úplný nube. To ideme teraz. Ideme do Magic Cool. Co? Ja si nechce tam druhého, radšej by mi sa ho kúpil. Počkajte, toto je ťažké. Ej! Jej! A tvoje mamo nám vykúpila 600 rublů. Co je B? Omlouvám se, já na to Mamo! Kurňa, 600 rublů! Mamo! A 800! Nie, na mnie poledzala, kiedy mi kupił. Malší kazať je 400. No. To má 800. Ale ona mi kupiła 800. Nie na mešať, ktoré mešať na A. Bo ja už dostal teraz. Ja mám ženu na roky. To ti poviem. Tebe napísala Kelležhou roky. Ľavo je
tebe nevyšela. To nie wtedy. A na co? Nie napисал krásný. Ja, tam se už takto chce. Ja nehledám. A čo si neposlal srdečka? Srdečko, Ja. zaviazaný. To iba dala, to znamená ok. Vajíček. Srdečko. Ale znáš, že na Messenger to môže znamenať to. Hoď co? Hej, lajky. A toto je like. Neviem, ja natočala. Ticho. Ticho, buď. No, sem dať. Áno, viac. Na mňa je psík. Ale ja no. Ale Tavier vydal. Dobre, Heda, to si poviem. Vypni like. Netreba. To po... Ja poviem, potiši. Dáš psí. No psi. A Se trepali. hej, a jeden pes. A ja videl, počekajte lidi. Počekajte, ja musím vypnúť. Ale vlastne mne furt jebe, lebo mne furt natáčam a mne furt hetka. A už vypnem ešte stream. Vypnú. Tak, mám tu tak, že nemám. Však tu. Aha. A ja furnu. Mne to nebaví. Mňa to nebaví, ne. Ja radšej idem do Simulatorix. Je. A idem sa A do Lacinko zrušili toto. Co? Brookhaven 7. Nezrušili. Tak ty si Bo mi za ho zaplatil. A za aké dostal? 100 Robluxy. A neviem, čo sa s ním robí už. A ja čisto. Aj ty kup server. Ja nemám Robluxy, najmä už kúpi 800 Robluxy a na to nemám net. Vracam jeho mešac. A čo máš šat? Neviem co. To asi také si možno. Musíš čekať. Hej. Hej, za pornou hviezda. Kaj, keď mi si dal moje všetky gemy, čo je to ty? Opäť Simulatoru Z. X. X. Chceme vajíčka pomedzi nohami. Nie. Ale zaujímalo by, tebe zaujíma, že jak vyžerajú vajíčka na kátu? What? Červený sú? Či modrý? Tak je to, že vyhľadať na internet. Už odrada nejakou chlopku. Fuj! Malou a veľkou. Nabí to ten internet zase. Operáciu vajcov by si musel postup. Jebe. Aj, čo tu stojí? Jak sa dajú získať to tí druhý? Jasno, musíš hľadať ich. Napíš na YouTube. Teta sa party a teta aj sa potýka. To mám 600. Koľko máš ty gemy? Neviem, to 1 trilión, bilión. Bilión? Áno. Čo si volá? Nevolám, sorry, ale bavíme pesmu. Daj mi to ti tak teraz. My spravíme vec pre členy, že? Lidi napísať dolu do komentáru úkoly, co máme natočiť. No, to dajte pokoj, Romale. Romale čava džíre. A Pelteka sa voral. Toto sa mi pošlo. To tam mi nechcel. A ja sebe nájdem na internete, jak získať u Simulatoru X získať hoverboard.
To musíš sobie kupić toho. Však ja už mám ten hoverboard, ale musím to tí ostatní też hledajú. To kupíš na internete to ty plišaky a tedy ty aj dostaneš hoverboard. Možná, Ty tu máš tam satánsku knižku, ty hajhle. možná dostaneš ten. A To nový hoverboard ten. Hej. No, keď... Ja išiel do Training Plazy poza mnou. A idem prosiť o dievčinu. Ja idem prosiť o 800 Robuxu. Hej? A na to... To nič. Ľudia, dajte do komentáru, to máme plne tu koli, jaký treba vypiť moju mličku. A za tým pravdu. Teba vypij šiky. Neviem, čo mi dala, ale do mene tu dám to. Ja tu nemám nič ešte. OMG. Ja nemám tu nič, Čo Damian. my tu mali, ne? Ja mám tam jednoho titanka. A čo mi ho nedáš? Mám tie zbyť? A tu zdarma hoverboard. Hej. Klameš. Zdarma. Ja sebe kúpil za 13 Robux. Aha, ja ho vlastne kúpil. Za 13 Robux. Ale to mi teká. Lidi, ja si ukážem, idem do toho Snapsa a tam a tamto tá nová aplikácia, to je POKX. A tam môžeš baliť zholky. Nie, ale fakt. Fakt? Adam, máme tu Adam. Jaký Adam? To je tam kokainčík. To ty už spravil account? Nie, tebe jebe. Adamko spravil... Dávia sa tu trepe. Tebe jebe. A zase znamená... A moja meno je Trepka. Tak robieš hišky z tebe. Keď to videli. Damianko. Ko? A dáš zmeniť nazad? Toto. Damian, jak si mal? Nie, jakým meno? No, Damian Kolík. Bude rád. Nie, možná Damian Beach. Po. Byť po? Aby si radšej dal meno Peť. Peťka. More, tak co mi tak seká? Aj... Môžeš live ísť? Live. Môžeš ísť live. Ja hľadám Live Together. Ja sa znamenala... Však ja bavil. Snap City, toto Live Together, tak čo? Hej, pripoj sa na mňa, ja mám. Sebe lápeš vajíčka. Nelápe moju vajíčka. Keby ukáž pucku úzov. Tak nie je možné, že napísať do komentáru. Treba, Chleba žiť. že zakryť sa na štret pola alebo gejko. Nie, ja nie to video. Tak spravím novinách. Kurva. Kurva. Počekaj, legi mňa tak seka. Čekajte, lidi, mne to jak jebe. No takže lidi, poviem vám pozhravskú vec. A ukážem legi, ako mám fotku na TikTok, že by sebe dali to ty follow. Povedz mi meno. Tak ja im ukážem. Ja legi teraz vám ukážem, ako dávam novú fotku. Okay, I understand. To sa ísť domu, najtvihne ruku. Toto bude dobrá fotka. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Ale ja sa fotku, ja nechcem toto video. Ale ty sebe môžeš dať takú fotku, že bude jak video še hýbať. Daj svoj telefon tam. Nechcem môj telefon. A keď bude taká, ukážem môj TikTok vám.
prdele. Ty natáčaš, ne? Končí. Girl, I love it when we do it, turn you on. Shorty, tell me if I'm on. I can. Okay, I understand. So, it's me, Mario. Sparta! Na můj TikTok. Kdo použije tento filtr, dostane na účet tolik, kolik mu ukáže los. No. Další. Jesus loves me, this I know, for the scripture. Jesus loves me. Hej. Ráno stanu v 10 a potom si dám sprchu. Udělám si snídaně a hodím jí do krku. Sednu si na gauč a zahrajem si Xbox, venku už je hezky. Kraťasy a tričko. A když nás už nebaví se koukat na tu telku, tak uděláme drinky a pelíme to venku. A kdyby hlad byl, tak rozpálíme grill, potom necítí ten vůně naložených stejků. Až se jak se mám? Já se mám nejlíp. Ležím s drinkem u bazénu ve sluneční bejlích. Hej, míň, milion stupňů na mě teď paří. Voda už je hodná, takže se skoro vaří. V tu chvíli mě nezajímá nic. V tu chvíli jsem jenom já. Ráno stanu v 10 a potom si dám sprchu. Ale. She say she gonna call me back, call me Rocky. She say どんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこ満月様素晴らしい満月は偉大 I don't have two best friends. I just have one. One awesome, cool, meat-loving best friend. Dobrý, ten kokot s čapatým nosom je doma? Prosím? Ten kokot s čapatým nosom, či je doma? Počúvaj, a ty si kto? No, čo to? Ja sám neviem. Dám si Pepsi, budem sexy. Dám si Pepsi, budem sexy. Dám si Pepsi, budem sexy. Pepsi Cola, sexy. Takhle, Dám si Pepsi. takhle ku príkladov a What you know about, A napište do komentáru, Bufal je najlepší. what you know about rolling down in the deep when your brain do anything, start, jump, up, down. 1, 2, 3, 4, 5, není čas na spánek. More, máme jiný styl, nikdo nemá na nás celou českou scénu. 1, 2, 3, 4, 5, není čas na spánek. More, máme jiný styl. Ako je? 1, 2, 3, 4, 5, není čas na spánek. Píča. More, máme jiný styl, nikdo nemá na nás celou českou scénu. Tahám na Sara. Ako jeste mňa slova i psova dávoša. Ja rozumiem. Ako jeste mňa. blbý, sprostý, nechutný, debil.
není zbytečný, ježiš, to mi nasral. Boty od Louis Vuittona, kabelky, drahý šaty, letenky. Moje holka je nějaká divná, má na sobě Blbý, sprostý, A nechutný. stalo má sledující. Iba 17. Blbý, sprostý, nechutný. To Debilní, vymaže. zbytečný, ježiš, to mi nasral. Boty od Louis Vuittona, kabelky, drahý šaty. Kabelky drahé. Moje holka je nějaká divná, má na sobě oboje a chodí po čtyřech a ukazuje já jsem tady pes. A chodí vždy nahoru pes. Dobrý, ten kokot šápatým nosom je doma. Prosím. Mergem peste fraier și ne întoarcem cu medalii. Suntem bazați, nu suntem lași. Tu čekáš, jo, patím na můj starý TikTok. Kalau tam mám. Keď mám tam malý asi. Ale to je. Tu more, už to má. Keby mi mal teraz ten furt, keby už nerozbil. Onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes. Botumda bir ruka venku trčí z auta ide paťo, black on black, Ty a my ujde a Damian. na to, brzy. Ruka venku trčí z auta ide black on black, ruka venku trčí z auta ide Skibidi toilet, skibidi skibidi toilet, skibidi toilet. A ty nemůžeš tam. A keď mi řeknu. Когда я Александр, я настоящий андер. Lidi, to naše byl konec videa. Lajky, odběr, toto je můj taky krátký video. Zatím čus, tu patrestiky.